olusa ukuvela inkomo zakakabini mhlawumbe ukabini loyo awumazi zingena mhlawumbe ezithu zingena enkomeni zakwamahlangu uyaziraga ziya lapho kwamahlangu mina ngithi ngiraga zakwamahlangu uzihlanganisa nazo angihlanganisi yeah mina ngiraga zamahlangu ebile inkomo nangayaziwo ngiyayikhetha wayile ungakayikhethile ngiyayikhetha manje yazilandela ngisho yazokuhlala la bese wayithatha wokuthoma neBrahman elinye labesuthu leza lazokuhlangana yeah nalo yeah banze balibona awuthanda bangalibona beza bazolithatha azange sisale azange lithiswe azange lichithwe emacici balifumana bathi komo lengethu zathi yebo batsho ukuthi ilahleke nini satsho ukuthi la ifike nini mayimkhulu ke ngibuyele kancane lapha ekomeni ke wena ngizwa ukuthi nguwe ophethe amaphepha wenkomo and then yena uthengisa ikomo khona ngapha esibayeni nguwe wayenza iGrand Mark yona ikomo le wayifaka iGrand Mark vele ikomo le ngafaka amakonyana iGrand Mark yona le hayi yona ke ngitshisa ngitsho amachisa amakonyana waye wachisa mkhulu engasengwa wachisa ngoba uthi ke yakhe mara musuthi zeyazingenela wena musu ngithi uthengisa uthi ukuthi uyazi ngisho ukuthini ngizama ukuthi kunento enye siyipromoter ko esingayicaphelisisi because immediately nangena ikomo wena uphethe amaphepha kufanele noma umuntu ubuyokeba ikoloyi yeah nakabuyokeba ikoloyi wafika wathi ayinamnikazi nina niyoyenza lamaphepha wakhona so nase itholakala ukuthi ikomo leya elapha amaphepha khona kakhambelana nokubuya nithini wena ngoba nguwenza amaphepha kokugcina bathi sibopha lo wenzeni uwenza amaphepha ngoba amaphepha lawa azababiza abantu abiza wena ngamanye amagama uyavuma ukuthi nawo umlando lapho ngimlando vele ngoba indabeni yekomo yekomo le yabona ngoba waye ngithi ngimlando ngalo istock esizi ngathi ikomo le angifuni esibayeni ngihlala la ecampini bana unalo mama lo wangehlala lapha next door athi nema ikomo le ivale ngathi ikomo le nekhamba uyokhamba nenkomo zakho mhlazane ihamba izohamba nenkomo zakho yabona njenganje yabona ikambe nazo vele ikhambe bayithethe mara sasikhohle ngoba inkomo nakho umkhulu nawo wamukelile ukubhlungu ukuthi nje inkomo zakho zidliwe wena umnikazi ungazi uthi zena uvulela ezinye inkomo ongazaziko zabanga ibhadu ukuthi nezakho inkomo zithathwe kubhlungu ukuthi umuntu othatha inkomo izilonge singakamboni ngawakho amehlo kubhlungu ngoba lapho uthethe inkomo anginafakazi ngenkomo mara into ofakazi ngawo ngenkomo yabona tunofakazi inkomo siyaphuma ke sibuyela phezulu kwemkuku ngoba ukwazi ngiyithatha emaplasi kathi ngemaplasi bayifoto yiko kumtshela uyakuku inkomo mara ngoba bayayiphikisa ina sebayiphikisa phaza okay njengomfana bengithengisa amaqanda wekukuzi khameze uAdam sokufuna uAdam sokudriver sako Adam sokufuza uAdam ukuthi bekune nkukhu na yabona nasikathola uAdam siyamlanda uAdam kamara singamlanda mara ngithi bangahlala ekhaya no singamlanda kanti bengumahlalela ukade inkukhu malume ngoba bahlala ngabantu bebanga nankukhu yangizwa lengayala okay akhe ngisho so akhe semso siyakhamba ke silando Adam nangafika kuphika senze njani bese wafika waphika mina ke ngothi ngiyazi ukuthi ngayiphonga ngathi wafika nguye Adam ngugogo Adam wazibona awu azibona kupha okay sekusele zingana namapika nami aphi ke ngibuza amapika nafa afabulwa yini abuya yini sedlani sesihlabathi ngothi zidla utshani zidla inrethe sesihlabathi na ngothi zidla konke neposo ngiyapheka nje lezi zidlani zidla ngimana ngale uzibamba ngalokho inkukhu ngizile nami kanje usele ngezinga ke inkukhu kesikhulumi zonke nje ngezami karimkhulu ngoba uthi ngezakhe inkukurumbu yabangise inkukurumbu yabekela na inkukurumbu awuthenga kunyazwelo uyabekela athenga kunyazwelo kuphi inkukurumbu ubeka usele zinga ke inkukhu lapha akhombuza inkukhu zakhe zonga zonke nje ngezami inkukurumbu ubekela siyasifuna ukwazi ukuthi inkukhu zakhe angizibali usho ukuthi inkukhu enenye izakapha nje bathengisa bahlaba nabahlaba uthi ngezeni ngezethu enenhle sengiyabazama ukuthi ngezethu ngokuthi sihlala ngemzini nabo inkukhu zama zami
awunakuku Sale. Zam. wayidobha phi Kukuze ngathi emaplaza. Uya kwamadabudaba emaplasi ngomboni. asihambe nike nomadabudaba lowo nani nani siyeni kumadabudaba ugogo batsho phela ngoba nawe ungibaba ngoba nawe ungibaba so uthi lapha sekhabo enemuzi wakhe uthi ngoba nawe nje ngikhona kose uzifunele lakho ijarata ngoba uthi akusesemnani ngoba uyabona ukuthi ekugcineni uyobabulala mina Uzibulala vele uyabulala. ngabulala ngitsho bona batsho njalo ngendlela sele ubamba inkukhu uba bangisa inkukhu kuthi ukuthi seyobangisa nomuzi ngibulala khe ngabulala abani abasho ngitsho uyazi ihliziyo iyagcwalelana abaningi ababulalako ababulala ukuthi babulala ubani yinto evamise ukwenzeka nase ukwatile umoya yakho phezulu ungenza okhunye ongekho right maye ugogo uyasiba uthi ngibani ngikhulumele naye ngoba ula eduze kwami ene niyabona ukuthi siyahohahogana ngapha senibanga inkukhu sintswela sibanga inkukhu icingu ngoba mina lapha ngazakhela yena uthi wazakhela yena ngoba wena ngoba nawe umkhulu nawe uyaziholela batsho kungakuhle ukuthi nawe uzitholela istande uzenzele umkhukhu ngoba engasikade uyokubuya nangalala umkhulu uyokubuya ngapha ngeke ngalibeka la minyango ngapha la minyango ngepalelwa kuzokuthatha into ezami ngapha muzi ngegracha yabe ngokuthi angifuni nokungena la kwathiwa ngingasangena angifuni nokungena vele nami karukuze nento ezami ngiyalayeza nangifunini njamke siza ugogo ukuze nigcine vele Ngimkhothele yokuthi batsho. Ngimuthokozela ngesibongo engasakhe ngimgandelela phasi ngezakhe. ukhuluma mala ngathi umntwana bathe simbize ngesibongo ngokuthi umntwana unenkinga yamanje No umphikisa lapha July man ngaphandle apha nozakuthi ukhuluma isitori kanti uJuly ubaba umkhulisa ngangani ukuze azogcina wangaka asongena isikolo. Angangena isikolo. angahaba ungena isikolo Hayi bekazi umbaba bakhe kungibani uJohannes bangangani mina nabenganyana uJohannes ulela ngangani mina nangifike la ngingakanyana ngothi uJohannes ulele angaka emaplasini mina besilingana noJohannes or mina bengimncane kuJohannes July. ngiyabuza July ufika ngaka. akuthi Lo ke tani iminyaka mina mkhuluma lo ubhubha neminyaka emine. Ane 4 years. ngonyaka muphi Awake ngitsho ngonyaka muphi ngokuthi mina 75 nangizokufunda nabe ngingaka 75 uJohannes loyo ubhubhe ana 4 years ngonyaka muphi esele kwafudukwa nemaplasini esele badla uyabona uJuly nazayo yayaza ukuthatha ezakhe ngoba ke sitsho songo wayihana ungamthanda ubaba lo ngoba lo ukhulisile and wakwenza ukhombisa ukuthanda uqala bengimhlonipha ihloniphe isuke kuphi khungitshela ukuthi iphele endabeni yenkomo nephoyisa nandi awunto kanzi endaba yenkomo Andries. angitsho yatsho ukuthi weba inkomo jama mina uJohani ulo walahlekelwa zinkomo ubani ulo uyiphoyisela yeah lithethe umzukulwana wakhe nasuka la uyalifonela uAndries uthi wena mtshana inkomo zakho la angithi batsho ngilapha la ngiphekela khona apha mjamile uthi inkomo zakho na ufuna ukuzithola thatha Jesu wamlo nomsana kaJudas loyo naloyo bambalawo akwamathibela babambe kwe3 uyobavalela ubasasazele ngabotshomi bakho bababethe nga11 bathathe nga11 oyi1 ukhona ozokusaba ukubetshwa ngeze baba nesibindi boy3 ukhona ozokhuluma iqiniso bakhipha inkomo zakho thethwe ngibo enemnangi la nenkomo ezo nozazi ngingazazi inkomo ezimna ngatshelwa ngafone ngatshelwa uMelusi ngathi nangimbuza uMelusi wathola ukuthi uMelusi akasimnandi ehloko wathi ne inkomo ezo uqale ezinesipuni esinzima esinamathumba amakhulu ngathi kuye ngathi Henry ngirate inkomo zabantu nethi ngokuthi zinesipuni esinzima esinamathumba amakhulu hawa angizazi yeah ngafonelwa nguDumsana ngifonela ngisehlathini ngitheze wathi nje singehlathini singemutse sifuna inkomo ezinje ngathi Dumsana sobanikele ungitshele inkomo ezo mina angaziboni maru sobanikele ungitshela ukuthi kunesipuni esinzima esinamathumba amakhulu manje mina ngeze ngazazi wathi mathi uze kimi entambama esitolo ngizokukhombisa zona efoni entambama nangibuya ngaya ngangifika lapha ngikhombisa efoni ngazibona
ngathi ukuzibona ngavuya. Nakho ngiyokuzwa igama lokuthi ngithi lokuthi bathi umdele sithathe siyokubetshwa. Ubanithatha bona bonibetha amaphoyisa la. Hawa Wawazatholakala. ngaya ngesitolo ngafika ngathi umsana enkomeni angisekho.